unaonesha hali ya unyenyekevu. Unyenyekevu kwa maana ya submission. Submission, kunyenyekea kwa kuutoa mwili kama dhabihu, maana yake unajinyenyekesha, unajiweka chini ya mapenzi ya Mungu. Hata ukiwa mtumishi wa Mungu ambaye wewe labda ni mwana maombi, ni mwinjilisti mzuri, ni mchungaji mzuri, ni nabii mzuri, ni mtume mzuri, kuna wenzako ambao ni mitume wenzako, manabii wenzako, wachungaji wenzako, wana maombi wenzako, waimbaji wenzako. Usijikweze ukajiweka wewe kuwa ni wa juu. Lazima ushuke uwe sawasawa na wenzako. Ndio maana ya kujinyenyekesha. Moja ya faida ya kujinyenyekesha, jambo la kwanza muhimu sana, litakupa ulinzi. Siku inapotokea mashambulizi ya huduma yako, watainuka wengine wakutetee, maana wanajua huyu ni mtu mnyenyekevu na aliyeshuka. Jirani asiyeongea vizuri na wenzake, anayejifungia geti, yeye hashirikiani na wengine, haziki wenzake, hashiriki harusi ya wenzake. Mtu anaumwa, haendi kuwaona wenzake, majirani wake. Likitokea jambo lolote kuhusu yeye, hakuna majirani watakaosimama kumtetea. Kanisa linalojifungia lenyewe, hata kama litatokea na upepo mkali la kushambuliwa, utashangaa kama ni wa Pentecost wenzako ni nani, wanakuacha kama ulivyo. Lakini tukiwa katika hali ya kushuka na kukaa pamoja na wenzetu vizuri, nataka nikwambie moja ya faida nzuri, tulisema kwamba unapata ulinzi. Mungu mwenyewe anaachilia ile divine security, ule ulinzi wa kiungu unaachiliwa kwako. Vyeo vyetu visitufanye kuwa ni watu fulani hivi. Biblia inasema hata Yesu mwenyewe hakuona kule kuitwa Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho sana, bali alijinyenyekesha, akauvaa mwili wa kawaida. Na alipovaa mwili, alipoonekana mwili, kuna watu wakamtaka kumletea dharau, ila yeye alinyenyekea mpaka mauti ya msalaba.